Prijetno popoldne voščim Kristina Furlan. V Kopenhagnu na Danskem se odvija svetovno plesno prvenstvo, kjer imamo tudi Primorci železa v ognju. Nekateri goriški plesalci pa so že stopili na zmagovalne stopničke in to najvišjo. Prvo mesto so namreč že osvojili plesalci iz kluba VIP Dance, ki sicer še niso rekli zadnje. Na prizorišče smo poklicali trenerja in koreografa zmagovalne skupine Go Breakers Juniors Edija Čineja. Torej, Go Breakers, plesalci plesne šole VIP Dance, vam pošiljamo ene lepe pozdrave iz Danske. Včeraj smo imeli nastop tekmovalnih skupin v breakdancu, kjer si naša skupina Go Breakers Juniors zmagala. Danes pa tekmovanje nadaljujejo naši solisti. Tekmovanje se bo udeležili za naša plesalca Andraž Zalar iz Ljubljane in Ruter Matic iz Nove Gorice. Tako da, če ste uspešno danes uvrstita, potem je naslednji krog sledi jutri. Potem konec tedna pa že odhajamo nazaj proti Sloveniji, kjer pa v soboto se bo tale ista skupina udeležila enega velikega nastopa v Kopru, tako da smo kar zelo aktivni. Hvala, ker spremljate in vrste pestiše za naše plesalce. Hvala Ediju Čineju in čestitke s svetovnim prvakom. Pesti pa držimo tudi za ostale nastopajoče z Ajdovskega in Goriškega, ki prav tako tekmujejo na svetovnem prvenstvu na Danskem. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, boom, strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, y'all can't copy us. Man, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones on everything I record to it. And yeah, I'm on. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can.